ke le dumediša ke ntate Thobejane. Welcome to Musenzi Cult. Hey, anke re tle re thaetše mme o mongwe le ena šo o ile a experienca taba ya lesbian ka ngwana wa gagwe. O ile a bona moya o ile wa mo sokodiša felo a thoma go ba matolong a rapela Modimo go fihla lebile Modimo wa mo araba moya o thoma go tlogela ngwana wa gago. Fela a re mthetšeng ge a re hlalosetša a re botša ka moya o na moya o ile wa swara ngwana wa gago jwago ba go fihla o mo tlogela. Hey, welcome to Musenzi Cult Show. Danko. Tate Mokoto, dumelang hape ke SDK ka Modimolle. So Tate Mokoto, ke rata ho tsena mo tabeng ya bo lesbian because le nna ke bile le tlhatsipa ka lapeng la ka. Ngwanyana ka second born ya ka moya o ebile wa mo tshwara. Ke rata ho tlholetša magautrain bana ba Modimo gore Modimo o na le matla. Modimo ke Modimo wa dikarabo. So my second born o bile a tsena ka ra moya o wa bo lesbian. Ke thomile gabotse ke thomile o lemoa ke fetša o phološwa o kerekeng e sala ka tlhaloša ka yona mo ke phološitšeng ngwana yona kereke ya di-scandal. So ka 2015 ke phološitšwe ka 2015 ke tsebana le Morena Jesu. So ya ba gore ngwane yana ka bentša a šetše ko kerekeng ko be re le gona ko Modise ko IPHC. So wa ya ka 2016 a tla re latela kerekeng. So ya ba gore moruti o re tle le diaparo tse ne re di apara ko dikerekeng mo re tswang gona. So ra tla le tsona na ebile ne ke sena sona seaparo, ne ke sena yona uniform ya ko Modise, ne ke na le sholo e ba e apara modima uniform le tukwana e white yena ela re aparang tukwana yona re tsentšha e nngwe ka mahare ya sephiri, tukwana ya sephiri ka mahare ya ngwadiwe a se ngwadiwe yona. So yona e white ke yona e tsenang ka mahare. So namile ra bia ela ya ngwadiwa ka ditlhaka tše di reading yana le bo blue e ngwadilwe IPHC. So ela e white ya o tlhoka mengwalo e tsena ka mahare ke yona ya sephiri. So ke difile ke mme o mongwana ka kerekeng a bona ke sena uniform. So ke na le tsona fela tukwana le sholo e bja mo mahetleng. So re ya le tsona kereke mo ke phološitšeng ngwana ba epa molete mo di a fišiwa. So ya wa ya ra tsena kereke gona mo le nako ntši ya ngwana ka ne le mo profeta ona ka mo kerekeng. So ke lemoile ka morago re seprofeta sa ona be se sona be le sa o dirišiwa because be ba emišiwa bona le sefapano ona ka mo kerekeng ba emišiwa mo sefapanong ba profeta ba balelwa a bala o fitlha ka 3 o wela fase a wetše fase mola ngwana a tsoa mola nambile o mo tsoša hape ka wa mmalela hape 1 2 3 nambile a mmitša ka lebitso a re a tsoa mola nambile o tshwantša profeta. So ka ona mokgowe wa ya yo ya ra tsamaya ra tsena shem. Ke gopola le ka nako ya lentswe la Modimo ya a shara lentswe la Modimo a tseba o tla bolela gore e ke ratang nka le wisha nke ratang nka romela le no la le wisha mo ditulong
la o isha ditulo. A e se kgale mola o kry-a shetse gantši no pitikama bona ba porofeta ba re bja tseba gore wa ba controla ke ba hae bo wa bona pele. Kereke e tla pitikama tsa batho ba pitikama paseng ka ditilo, dibaebele di wetse kwa. Be re bola ko reka dibaebele, be re reka after 3 months, after 4 months tshwanetse o reka baebele e shutlhehile. So waya ya ba goreng re ntse re le ona mo ngwaninyana wa ka wa o tshwara ke moya wa bo lesbian. Ya ba gore o thoma o se tlhwasa ya sekolong ga botse, wa lofa sekolong. Letšatši le lengwe ya hate mo bekeng a ke botšiša aowa ena wa lwala a shapo. Letšatši le lengwe a ke botšiša o ne homola mphetole. Letšatši le lengwe ke rile letšatši le lengwe ke mmotšiša ke re bale is too much bale. A re monna re ma wena o kwešiše ke re ke se ke eng se ke sa se kwešišeng. A re monna re modimo o re ke tloele sekolo ke mmerekele. Ka re mo yena ka re modimo ha re o tloele sekolo o mmerekele o bereka eng? A re aowa modimo o rile ke tloele sekolo mma ke mmerekele. A ke re ba le ne re tseba gore ke mo porofeta, so bjano le nna ya ndoma ona mo re ka re wa porofeta kerekeng. Ka nnete o ra gore modimo a re a tswele pele ka boporofeta bae, a thushe batho, ra porofete batho. Bjanong mara ya ntshwara ka tsela e nngwe gore bjale ha o berekela modimo a re a tloele sekolo a mmerekele. Ka ba le khoma bana ba modimo ka se kwešiše gabotse. Ka mmotsa ka re modimo a re mo wena re tloele sekolo o sa le monnyane, what about future ya hao? Se ke se lemogang ka modimo ke modimo a lokileng. A ke nagane gore modimo a ka re mo wena o tloele sekolo o mmerekele o sa le monnyane. So a ke gane modimo a re berekiša re ntse re le ba bannyane, mara o na le ntho engwe ke ikwešiša ka nnete. Bana ba modimo wa ya ya ba gore ka nnete modimo a tswela pele ntša nkutulela gore a se modimo wa boletseng. So ke ntse ke rapela modimo a tswela pele a nkutulela ka thoma go lemoa le ona moya o. Ke tše dintšhi tše di diraetseng ka ngwaninyana wa ka. So ke tlo bolela fela ya bo lesbian, ke tlo tlape ke bolela gape tše dingwe. So gantši ke rapela modimo a nkutulela gore o na le moya o wa go rata banenyana. So bja re ga etswa o feleditše a tloetše sekolo, bana ba modimo o feleditše a tloetše sekolo ka nnete. Ka re ke phušitše ka matlaka ka leka ntše ke rapela ntše ke hapeletša, ke mo hapeletša gore a ye sekolong. So a feletša a tloetše ka nnete a dutše hae. So le nna ka mo tloela ka tswela pele ke ntše ke rapela. Ke nako e modimo a tlo nkutullelang moya wo wa hae wo wa bo lesbian o ne o mo tshwere. So ya ba goreng ha etswa o tla re ma wa tlhapa a fetša a laela re ma ke sa ya phomolong ko bona se mamang ke tlo boya. So a fetša a itukiše mola a fetša a tše thopo ya tracksuit or jersey ya hae a e bofe mo dinokeng a tsamaya ka metlha. Be a re a etswa ka nakonyana tše tša marianyana a tša jersey. Le a ka tloa montsheyare gore foro o be a tša jersey gore jersey be a itšeela goreng le a ka se boe bane o tshwere ntho ya go apara. And vela be a sa boe tšatši le lengwe, be a sa boe a robala gona ko tšatši le lengwe. E le weekend a tloile Friday be a boya Monday or a boya Sunday. So kana mokgwa so o ntse o ya ntse ke rapela modimo wa nkutulela gore mara no ngwana o ka gore o tloetše sekolo a re modimo o rile a tloele sekolo a mmerekele. So kona mmereko o modimo a mo tloedišitšeng sekolo ona o
kaofela ntse a etswa re ko bona mang tšatši le lengwe ga boe o boya ka bošiu ko bona mang ene gantši a etela baninyana a etela baninyana bo sesinyana mara ba bagolonyana mo yena ke re ke a checka ke ba bagolonyana mo yena ba mo fetanyana ka mengwaenyana e meraro e me4 5 6 so anong ntho a e ntshware botse ka feletša ke mmotša ke re sesi mmereko o berekang wa modimo o re modimo rile o mmerekele a ke o kwešiše gore ke mmereko wa mokutamang ka gore wa tšwa tšatši le lengwe a o boe tšatši le lengwe a boya tšatši le go feta di-2 days ona ko ke mmereko mang a ke kwešiše mohlomong ka ntlhalošetša a re mma wena a o kwešiše ka nnete ke a bona gore a o kwešiše ke tloa mo tlabe modimo a boletše le nna ka motho ke tlabe ke ya ko yena ke tlabe ko mmotša ditaba tsa hae ka re o tlabe o mmotša ditaba tsa hae tše o di bontšitšeng ke modimo a re ke re bjane mara o na le ntho e nngwe ke tlhalohanye a o rapele le re rapela ka mo hae a o rapele le rena and then ke ipotšiše gore e o tloa le baebele o so e tshware e o fitlha kwa motho o before mmotša ditaba o tlabe o ntše le ena fase wa mmotša ka modimo gore wa malla lentšu la modimo wa rapela le yena before o tsena mo ditabeng tše modimo a o boditšeng tšona le bereka bjang botsebotsa ke kwešiše mara wa mmo ke no fitlha ka mmotša ka mokgwa modimo a mpontšitšeng so ntho ya se ntshware botse bana ba modimo so modimo a tšwela pele a nkutullela moya gore moya o wa o rata banenyana so beare a thomana le yena ngwanenyana no a nna ntse a ya 2 days ona kwa a sa boe e se kgale ona mo if e le gore o tsene mo a kry-a le gore go na le ngwanenyana o na le boyfriend goba o na le molekane e se kgale sesio o tlabe a lwa le molekane gore le boyfriend ya hae e se kgale ba kgawana so ke ntho e ke e lemohileng modimo ntse a nkutullela yona ebile bosesi ba bararo go ntse o diragala ka ona mokgong ke gopola tšatši le lengwe sesi o mongwe le yena na rata o ya ko yena ene ebile o dutše sebaka ko yena ke mo latile ha 2 to 3 times ke mo lata ke tlhalošetša sesi o ke re kgopela gore o kobe ngwana ka tle hae o na le lehae o na le batswadi so a re ke tla bolela le yena so a tšwela pele a ntse a dula gona ko ka feletša ke mo tloetše so ke gopola yena boyfriend ya sesio o bile a tla nlata alla a re mama ke na le bothata motho wa ka hanya ko lokolla ngwana lena o ratle hae so ke mmotša ke re why o tshwere ngwana batho mo motsong wa hao and then o sa nyaka gore a ya hae tshwantse o mokobe ke re mama hae o mo latile a re mokobe o tshwantse o mokobe a ya hae o na le habo a re sesio la girlfriend ya mmotša gore if you o nyaka gore ngwana a ya hae ke Sophie le bitšo la hae ngwanenyana ka if o nyaka Sophie a ya hae awa o ka se kgonale kampane o tsamaye wena kampane wena o phuthe beke ya o tsamaye so ene alla butula a mpotša alla ka re mo yena ka re ga ona taba e re tla rapela ra botša modimo yena wa tseba so ka senya go bolela le yena tše dintši so nna ntse ke tseba gore modimo nkutulletše moya o re ngwana ka matsena ngwana wa tlhakatlhakana matsena ngwana wa tlhakatlhakana ha o be monate boyfriend tshwantse a lwe le ngwanenyana hae gore moya o ona o šale o dutše ka moo boyfriend e pake beke e tsamaye and then moya o šale o dutše ka moo gore monna mosadi wa pake beke
a tsamaye moya ona o shale o dutse ka moo, o shale o laola o itaola ka moo. So ke ntho e ke lemohile Modimo ntse a nkutullela yona, moya wa bo lesbian, moya wa ho rata banenyana, o le ngwanenyana. So ke se Modimo a nkutulletseng sona. Ke hopola letjatji le lengwe sesi ya hae a sa phela, a mphounetša a re ma ngwana wa hao why ke a ke mmone gabotse, a ke molore gabotse. Ke re hey why? A re why ke mmontšhiwa a na le setho sa banna. Ke re ke ka mokgwa le nna Modimo a nkutullelang ka hona moya o. So mara ke busy ke a rapela, ke a o rapelela. So a re tswele pele re mo rapelele, ka re ke ngwaneno, ke ngwanaka, ona ko re ka mo kobelang ngona, a re tswele pele re mo rapelele. So Modimo o tla dira tsela ka le lengwe la matšatši. So plus be a bontšhiwa le yena sesi ya hae, be a bontšhiwa, be a na le dipono, be a bontšhiwa. So ra tswela pele re ntse re rapela until Modimo a araba bana ba Modimo. That's why ke le tlhotlheletša gore Modimo teng, Modimo ke Modimo a dikarabo, Modimo a araba. Moya o tlohile, o tsamaile moya o. And then ke ngwanenyana wa ka Shu yena ebile o na le ngwana, be a sa nyako o bona moshimane, ba sa nyako o kwa selo ka moshimane, ba sa nyako o kwa selo. Kore o ka hwetša e le gore ba re o ratana le moshimane mang, o tseba gore moshimane o be a kore o no baisiša fela, be a tla ba nyaka ditšhelete fela mo moshimaneng o, a nyake selo, o nyaka fela o mo yusa fela, a nyake ditšhelete tša go reka eng maswitsi dilo mang. So o tlohile moya o, ke bolela ke le so. O na le ngwana wa ngwanenyana wa hae o na le 2 years now. So ka leboha Modimo kudu, thapelo ya fenya bana ba Modimo, thapelo e na le matla. Modimo hona, Modimo wa dira, re ska ra fela pelo. Nka rata go ba tlhotlholetša le bona bosesi ba na ba tlile ka mo studio. Nka rata go ba tlhotlholetša gore Modimo ke Modimo a dikarabo, a ba tswele pele ba rapele, moya o sepele, moya o tsamaye o ba tlohele. So ke a leboga bana ba Modimo, ke rata go share le lena tše dingwe tša dintho tše re fetang ka mara tsona. So ke bile thapelong kudu, ke mo rapelela ngwanenyana, ke mo rapelela. So Modimo a dira tsela, Modimo a dira tsela ka nako ya hae, Modimo o dira tsela ka nako ya hae, a se ka nako ya rena. So a re beng le kgotlelelo, re rapele Modimo, re dumela gore Modimo ke Modimo a dikarabo. Ke a leboga, Modimo a be le lena, ke a leboga. Amen.